A very good evening. Northeast window gi dialogue assuming tabir punamuk po han bamakta da dong HEEYAI LEIMA tongbramna punamuk putaram nok chobagloina ne kokno na kurumjari. Ngasi Northeast window gi khana nei ne ba gidamta pokachari ngasi topic crisis over Sangai festival hariba topic asini koigi ngasi dagi horaga taragani thoirak suba Sangai festival ngasi dagi pangthok pa hokre masida handaki pangthok li bataraga ni thoi suba Sangai festival asi chahi ani lep luraba matungda leiba manipur gi khoigi present scenario khoigi present conflict asi yenglaga chahi ani pangthok ludraba matum handaki chahi je pangthok pani adumakpu manipur gi hojik leiba present conflict si gi chapchaba solution ama purakpa ngamdaba khoigi buffer zone lokthok ngamdaba free movement laitaba duga IDP sing masa masa gi mayumda hansinbak ngamdringagi marak asida cherak asida khogi masida IDP sing amadi tongan tongan ba khogi civil society organization student bodies sing na masi hairiba khogi handaki taragani thoisuba Sangai festival asisu masi boycott tawduna pangthok piganu haidana khogi Sangai festival ngasi dagi hobasi ngarang dagi horaga khogi hairiba tongan tongan ba student bodies amadi civil society organization amadi IDP singna protest tawduna khogi kokomigi khogi mihut anisu dumak phagi adubu matam chana ngarang adumak thadoraki adumak pu hairiba ngarang chaliba protest asi khogi Rajya Sabha gi MP oriba khogi ja lesemba sana jawba khogi titular king sana jawbana masi sin lang bani habagi statement amasu phong thamlakpa masigi matangda khogi IPS officer amasu suspend tawbadabani haiba duga MP gi khogi guard sing da su khogi FIR pangani squad sing da FIR pangani haidana hauzik ngasi hauriba Sangai festival asi haukiba chahi singa yengluragadi aduki matik habadi hana ukibaduga aduki matik yam sathina khenare habadi hauji akhoina yumdagina haiba khogi studio sibok lakchaba matamda only khogi lehoriba khogi guard ta hauriba duga official sing natana akoi kana gumbamta ude dubu lenga ki maikai dagidi president rule leiraga su lenga ki maikai dagidi Sangai festival si pangthok taba yade haidana pangthok lakli adumakpu masigi Sangai festival sina maram orakanda crisis ngasi tongan tongan ba khogi mafam singda IDP singna dharna tawba protest tawbada khogi masida police singa akoi khut thokna basudu mak ui hariba matang asida khoi Sangai festival pangtho iba handaki Sangai taragani thoi suba Sangai festival asi manipur gi conflict leiraga su pangtho ibasina akoi gi tourist ki lak lagadi kyam turn khoi gi turnout kyam lakpa aduga Sangai festival sigi chapchaba pangthoiba si khogi tasengna law and order si phare haina uding bagira natragana magi nunggi oiba significance kari no haibasima akoi khana nei nenabagi damakta pukachabani pukachariba topic asi tongan tongan ba panelist ahumna saruk yabigani ahan bamaktada khogi tongan tongan ba panelist ahum sakaminga konana takchabagi tanja dumtang mayamda thamjage ahan bada khogi oja SOTIN KUMAR former secretary CPI ahan bamukta dozabu taramnokchari ani subada khogi oja leisangpham leithangbam Sam vice president SENA oja khogi oja Sam busu taramnokchari ahum subada khogi oja TOMCHA advocate khogi oja humna pukachari ba khogi matam gi khogi leba sigi thokliba issue singda khana nei ne dabgi tamta pukachari ba sumba platform khogi newtv gi dialogue asibu isagi mamal yamlaba matam khara khajik tang kaithokpiduna khogi isagi ba warol ke ama thambigani haiduna khogi studio de lengthok pirap gi damakta hanna oja hombu thagat phongdokchari ngasi gi pukachari ba topic crisis over Sangai festival hari ba topic asiga mari leina ba ihan han ba wangsi ai khogi oja SOTIN KUMAR da laksage oja khogi handaki Sangai festival si chahi ani pangthok ludraba matung khogi taragani thoisuba Sangai festival ni handak Sangai festival gi budget si lakh akoi lakh haire crore taraga mangani hairi adumakpu oja hojik si tasengna masi miyamna tongan tongan ba civil society organizations student bodies aduga lairibat akoi IDP singna masi boycott tawri masi mangna khoi ngasi maksu ujabada
Sangai Festival si just pangthui ba haiduni masigi mapung phabadi udre aduga kogi IDP singna su Sangai Festival until and unless loidribo numit tarani se leptana duma chathagani haba wafam su thagli adui betagadi oza tasengna masi masigi phibam si leira phauda akoi numit tarani se dumai masigi khongjang se dum changsil lagadi mapung se sung phadi phara ro haijariba masigi marak sida oza IDP sing amadi leiba civil society organization sina kanna khongjang ji si maina dum changsil lakpata gadi lengaki mai kei dagi masi tensil lakani habi thajab leibra natragana amu leiriba khogi present scenario sida sumaina Sangai Festival si pangthok libasi khoi government of India na manipur da khogi law and order si phagat le haibo uting bagi oigadra haibisi matangda oza gi ba moche kari kamai phungdok pini oza khoi anchor hari piar tak pini si yam nga sigi state sigi yam na barring oi bi shu mane mas yes oza khoi state sida haitare nga sidagi horga no mitarani subna yes Sangai festival to buni haidana lenga na langa ibisi phana kuire adubu maruoina relief came teleriba around 60,000 mo haitai sigi maikei dagi maruoina Sangai festival to wearoi Sangai festival boycott to gani Ladiba IDP sing si mai masagi maramda anjananaba mudagi thaurang paikalo more dagi lakpa Churachandpur dagi lakpa Kangpupi dagi lakpa tai mapam kaya dagi lakpa adugumba IDP mayam sing si moyam ware sahi ani makhai hanjala yes leipak ta hippi bani adugulo ere saba takma pamarang khangmunate lenga na hana piram bas sanction torum bas khoi amount adudagi handak amuk khar kakthak pasi sida so marfu mari khak aduni marfu mari khak phangba si am thapoi sopa wa phom mani miam si am pin da hai oi phom mani adugo loina na khoi state da maruoina khoi gi state ki lenga na president nun sasona handak si moi gi policy haigadra Mohsa khoi PR leiba matam kharadasu yam toina tawkiba miyam ni yam wari ngai adu len makhan kaya gi pen da kaya gi marakta khoi gi mathang festival mayama sum toksal lakanda adagi hoksi sanahan ba yes lagaw khobu gumba Diwali lakpa matam da ningon chakau la matam da mayam singsi khoi kari hai ni adom da confine tawna na ba mina wari batari mayam sing sada ina khabar kagaz daga IDP kamusin hairak pa yawe ekhoi thingnari basi ekhoi awaba kaya mayong narakanda relief camp de lele punsi se masile baksigi integrity kanana bugidam ta ekhoi yamwana khangi bane ado ekhoi awaba sing si karim te yeng bidana sida ningon chakobugi marak steida khoi Diwali kari kara irang mayam steida tawdra lei basi masi moi yam thamoi soiga haiba yam tagre haijari ada muka handak Sangai festival la festival si maruoida state lenga president ul sasona ekhoi leiriba phibam steida khara piction na tawdeya di harasu maming yoina yes adu bo pakthok da bugi thorang thok sindugi ona taina bada hana kairam ba sinpham dagi handak si yam garbe amount ama khoi lupa crore tara manga kai thokan Sangai festival silli han ba mamang da yeng biro mayam 2010 da khoi 75 lakh khakta 76 lakh khakta ni 2011 da 1 crore 10,000 khakta ni 2012 da 1 crore 55 lakhs khakta ni 33,000 du ga yore ko adu mathang da muk 2013 dana 3 crore 16 lakh ko aduga 2014 na 3 crore 36 lakh aduga hogiba ko Sangai festival 2017 gi si 7 crore neba aduga hadakna yam sathi bele baki phibam lor ka da Sangai festival gi damakta ekhoi lupa crore drama ne kai thoi
Maduda akhoi mamagi dei khangi. Adumba akhoi thangada heritage park sagiba. Hogiba Sangai festival da. Uji kari hoire. Structure mayam do permanent oiba pot ama a permanent oiba adumba heritage park ama sagat le har kan which is salak sare ba. Mamang da kaya ama sagiba. Iban akhoi na matam do ikonung akhoi lampak ta. Adumba tongan structure mayam uhi. Uji amat leitre. Mangan batahan ba adugo loiren na festival sigi manung da. What yam Maru the tourism department ngarang na top statement na hairi. Koi Sangai festival to rese. Masi tourist mayama koi Manipur attraction bir kan lara ba keno ne. Adu mayam khongbi ren Manipur se handa ki irang sigi manung se da khwai dagi Bharat ki ban the tourist masing khwai dagi lagda ba state Manipur oi ki ba. Ado Sangai festival to ro tourist am lakadra. Hujik thoi ba lan sigi manung se da mayam yang biro ko. Jirida angang ahum yauna adum ba imai ben muitaru hato kanda barak turel thajare agoi Manipur turel ka thajare si pau si bu tourist na tare ga Manipur lagni gadra mi kayama adum ba agoi gi kuki area da sangsel ori buffer zone lanjan gre lanjal ori habde hat khre masa thi khangdre sidabu tourist lagni gadra mane Adugo loina tongan be lam kya da Manipur oi Manipur da jat kanu safe oi de Manipur chat kanu safe oi de openly adu makham kaya gi sarkar sin do na ba adu tourist sin su ko je lak ninga dra ba Sangai festival to ro tourist ma se palak ta la dra ba no adu gi yamna aran ba wakhalon do adu khoi lane khali sarkar policy se aduna lei posidi ujek Manipur se angak pa phang na sathir ba crisis si manung da Lepan idribane. Nasi muktari yam sati film or kadra in head kanbama. Akoi am moirang the kra hajil galeba. Akoi relief kept labor mayam se. Akoi marum hai business I worry some sab. Ator bung bangla tana. Pujalakanda moy leramba yumdo. Adu akoi tangselani na tonori in tarieva. Okay. Si mag wakan se kangwang muktre relief kept labor me mayam sing se. Masana sahi ani makai le silakba mai masana kam do imung manung kam do thori an sigale am tawre adu leijana su bacha patak pe da me an sigi marak seida madugi arrangement ama sida kai thoi buluba crore tara manga se kai do khara ko adu to be eba adu sigi biro ko Kashmir so hoi Manipur do na yam thoki mogi di lupa lak manga pi Adu relief camp te leba khotpa naharo lari le soibu kambu sing se moi thabuk pi makan kaya gi adu ba akhoi moi gi tobom thopa thabak kaya sing paikat le sarkar center na akhoi Manipur kai dori kari tori ge ba no mo gi lupa ma fu mari ba nga piri ya gadro adu si abasta sing adu mathak ta bai makai le tabagem sim sa sahi ani makai ji manu kari thorang tori ge ba Pai dah jadi, aduke, adu moi sariba, moi relief camp tadi bermain, sabiri berkopi, bium ni dunia darin terus jadi, bapa merat singya ada nak tu, madu kari hari ni atau pekampus singga, ini kudung sahabat moi lagi bermain, bagi mau zatare apa, semua pesta macam singsi dah nasi pangtui bersangai festival se, masih saya biar menghai begitu. Numitarani zatani gan haiba ngasai akoi TV de tare pauda adu batak ngarang ubir akoi le kai makta dari tongdari se police ka inna kauna bata adu ko leranga si police officer ba imai ben singna phajal thamure skaya de thonale buke moidi sibuki drive kapaga halo Sangai festival to biya roi ai howe sang adu ki bati wangra hai bani da nahan tongdari do hayeng ne do tongdari de yang biro Kaya satina ina gre kauna gre sokna ba kaya yaure ba tongna gre siya basta me am sing se basi mathang pakthor oi hai ningai leti pakthor ka duk spale hayeng su pakthor ko mali hakse su pakthor ko mali baram ji miam ju hujik lan loidri ba lan ji loidri ekhoi hujik ekhoi square kilometer 700 lady baitai sing baitai community lebi area se masdagi ekhoi hendo pangamtri More sapagam de, Swasampur sapagam de, adu loina na, akoi Dimapur sapagam de makada. Kaya the one legra, aeroplane bara,
ngarang se Guwahati bau pai bagi de lupa lising tara mari ne Yes, yes. ai du pau tu halak per ka nar ne sa te ada bi nai na kaya wa na khre ko maru pang sing adu gi yam latest pau ni taris kaya sa thi gram adu si karamai to da ko hing dori no ba miam se pot ki baman ai han so hai jakre bas hai de adab ne mane ja ware mi miam se ko ji pura ga yok sa fu de len ba gum ba ma gi phium de la e ba ko mane conflict se lai ai mamang do za khoi gi manipur si inflation rate the highest money inflation per rate capita income dana lowest adu da hojik si conflict si lai selakpa national highway akoi by road akoi free movement lai rakta ba kholak ta ba sine hena economically pura sotha ba bu loi ra bane ba ja aduna huile se paisa me am thada gre ko ai lo sanjar okay paisa me am sangai festival in thada gre masi am se na har ga di khoi mi khara di senjau pai ba tikada adu da adu lo erna khoi lo sangi kera kara no si di hora ne ba adu festival sina maduda ko lupa crore trama thada re sang tawri thabak se masi bai di phangaro pangoe ba mi nga sai bi mi yang balak ba inaugural session kan du mi lak ba wale mi kana me obi dire kana na sangai festival yaw ba saning ga dagi oi film sing se de adu bo du sangai festival to be aro na lekai kungang area from the how du na madugi protest ai am sa sa le adu na sungba basta se mastaida koi lenga na yam unna khanabam thu en khale ai gi mod ko mayam si mod obiram ko festival si ma di yam toina haire ba ado koi state chi film sunga si pr lenga na khanga da bane ba sungba basta am da kar mai ta udna koi sangai festival to godori ge se ado tanjam lo udna dongan political parties se CSO sing intellectual kana no akoi smai ta udna kuire sahi anium lepure adu sangai festival se koi lenga pang thu ken khali si kari mod le ye gai sibo tanabam thokta bra sultan tanadana man ngam dana na phuda torani haibisidi kari ko geba dictator ko very true undemocratic oiba adu democratic government amagi mathau tawdreba namdra tawni sineba adu yaro miam se horak matamda madogi responsibility ma gasigi PR ngar pu da bane ba adu sumba basta mayam sing side moina namnu tawni topsan mayam sing se masi lep ka da bani miam ta na ga da bani public leadership khana ga da bani adu ma matom ta na ko center de ingit lor kanda ko pesa mayam mangan ba ma to ba adu le festival se namnu pak to kani ga tori ba mai sajat se masi tancha dragadi nubitara ni tari kutra bona tra point to ne se masi to bungam do man I ho ji sum ka khala di kholau me am sum lau da di boy festival to bungam ga tra kan di ho bi no mane madu festival to bungam ga tra mang tak na ba thabai do are bada ko lupa lak crore tranga se khairaga mangan dan bagi thabak to ngasi gi pia lenga to bra ina khale ai first round swaida to zaki okay thaga cheriu za am namerik chumba warol thambi bagi tama makhat chatha jabo inai oza sam da lak chage oza aina lak chani si oza masi kana gumba mioi kharan sum haibada sangai festival si akoi masi thika ga chap mane haiba warol je dum thambiri ko haibadi masida koigi koina tajabada mina haina bada koina tabada koigi MSPDCL gi oina only disco light da lak marfu 80 lakhs adagi horticulture gi karori horticulture gi ngasai stage decoration sangai festival siga related oiba decoration sida karor ni tourism department gi event management aduga VIP dignitaries aduga high basing ji sinbada su karor ni PWD gi na rang pang sang ba khot pa sigi laigre adigi trade and commerce ki stall sabagi sumaina laigre adigi art and culture gi local show aduga ngasai gi tongan ba mapan dagi lakpa adugi laire adigi publicity gi na DIPR laire tourism laire adigi youth affairs and sports ki na ngasai gi khoi gi polo gi dum yawidana sumain tawdana akhoi gi masi thikane habasi dum hainei boja adubu jahi lepure corona mu leidana taragarin thoi subasi khoi jahi khoi gi conflict sina leira kanda amu khoi pangthoktra andak taragarin thoi subase pangthoi
adu khoi oza sotin nga sai pan bi da hana mamang dagi haurak paga hojik manipur da lairiba prevailing situation sida huge amount hana dagi yam thina khenana crore taraga manga thadarak pa habise lairiba prevailing situation sida manipur da conflict lairi free movement yadri IDP sing mayum da hanjanba yadri buffer zone lothokpa ngamdri normalcy restore to ngamdri haiba khangna leibak sida sigumlaba condition amal lairi ba leibak sida hana dagi hena achauba huge amount ama sangai festival gi damakta thadarak pa se oza masigi nungyoba agenda khara di leibam thokpa na khali kari kamai thami ai hai do budi am sang na hai ning mana do hojiki akon magi kano do pasa thadara ko jen hojara ge ba akoi je bihar din ate ba ko bihar han tak recently to iduni akoi ge election code of conduct la kanda akoi ge lising tara another 5000 rupee hai ko adu na masi dumain to na to dumain akoi sida su akoi sida di taseng na hai di entertainment je amda lete asai chingya da kai da ngausan no ni a maira pai wi la kani de ki nungmai pai la kani akoi sai da ngausan na bham lete id mat entertainment kan ol sun lete ba haidi theme park kumba kari um leider ko amta lete ko sida ida aduna masumaina akoi na festival amat to ba gai sei sida lakadoi si all foreign near de lakadoi ne ba mamang da koi even khigi migi yum kitang compound chaw bo kanu oye ba koi sai kunung mang sai sidi ko gari parking oye ba adu mai to na tawsi ngasai gi government sina khali sina akoi gi tawradi yabani ujigi last question du gi sum samda jarak bani ko ara side thadha loire ke doroge side dum loi ngau poni paisa da ngau do mi le kon lai bo ngau yori bo ko aduna loi yani toksalo na sigi kano si pek pane ba aduko public ki sigum ba yamna strong oi ba stand saman lei have si moina ti expect to moi ba matam da matam ni hol tore hoi ningon chako bode koi IDP singi khallaga adiki khandana khallaga tobo mayam da dum kong na badagi IDP singi dum somehow mo so dum khang re ko noi ta ba kap uba yam yawi ko adu Sangai festival sida di mesti tahu siapa tahu siapa pun ne basi di, amuram tadi ko. Ado ya situation sina niam na normal way na aku na highway dah cat payah na adiki aku isi kano segi tamun highway ba 14,000 Guwahati 14,000 guy way back na 2007 da kano lupa lising ani ga cangwa lising ahung ga piba matam tu da aku gi office ki cap lupa lising tara gi kakun as record ni hantar lising tara kai se ga na ngang ni gi matam tu ko uji di kasuna tre lupa lising tara mi trampan ga kasuna tre uji Guwahati si ko ado sigum report mayam awaba lei marak sai sida sumaina moina tawnin to ngamme mata gum tok selap ne ba without considering the sentiments of the people go adu na aina hajening badi masi ngasai gi ta sotin na sumo mamang da haibi ga masi mayam gi ku gi referendum hoi dakra bdi te kan government to gi tawni ko do mayam gi referendum mama lawra ko masi to mo job lon khan banatna khoi gi intellectuals mayam leina ko adiki think tank mayam si at least khoi gi nongma ma kai tho ga tham ani waling da khoi gi smaina khoi smain to gi na kali kamai kai kai lege ko ke na pulse to yeng ma tar ga di smaina su tho ran khali husi mokri ne hu to si de moina husi mo ji to si di moina by force ta lakte a de na to husi ki highway river department singi economy am do employee sing do chang da ba employee sing do chang ani ma to ni ma de ki mai khang na ma na ba amani ga chang ga then every inch akoi gi kano da lei re ba akoi gi security lei re ba aduga all thoro fair ma asuna kan de gi kano thumuthong lam da pudon thingani adegi somna kan da even ngasai angang nu pimcha sing sigi ayung ta pung manga makhai da da sigi konung ye approach che moi kare ba mabli khundegi si konung mama mu thoke da ya de so anro baking mu thole wari bo ko security dam tight ore am tore adegi even drone ga pai na khotre am towe hai ado kaimta
kana arem manga tani kana sura hujik aina lakpada angang nupam cha some teenager moi mari re no kakchangi ain ubu ko ado sidi waste of time waste of resource everything je hujik loina ko manga bani aduga sigi aina ngasai sigi discussion je tawdringi mamang da aina discussion tawdringi mamang da aina ngasai mi amani sum moi tara amu kari mu sum hangmada even khigi kathim pham nu pi bo hange ba Sangai festival se noi pambra pamdabra du tobra na sum pam de lo hai ba even khigi risho thobo I hange ba ada risho thobo bo hange hai ji kai gino da ain all workshop life ai hange ba Sangai festival se kamai to ge ai gi mo na te aina hai ji myam je mayam da ai ju haibet hangaga kai lege na taw si phaine ga na mamang da amakak hai gi nahani ka hai singi mai de nahani ka hai gi ba ko Sangai festival tong len nimpuni pungana ko matam se sida tawdi phadong ne tawraga akhoi gi mi cha la mapan de mi la chakhot pakhot pa na aina noi gi thinking du la le aina chumme ben te noi thinking du la le ado mase sida idp sing na leiba phibam si kai de moi maran kai no moi maran kana su kanam nei te moi maran just they happen to moi kundu de leiba du da adugu ni maran ai bo impala le hogdo moi maran ni ado moi si noi chatlaga ground level yeng abre bo hai yeng de moi je bo khoi gi maku bok su leiba manim bok su leiba matei su leiba manong pa su leiba family manga thu leib se toilet ni khak le mi cha me ke che ni um le yang how will you manage hai ba adu nutija gi ni leidoi se chahi ani ma khai se leidoi ni mayum de ngai na shower taw na iru ja na geyser taw na leisure man mi sing du sumaina kano sigi refugee oina moje masai on lamje da refugee lady ni singmo mayam sin consider to the brand hangeba sa tamo abidam chume adu chume nang Sangai festival kana yu to do jineba Sangai festival is the larba ina khunba punam ha na han loibak laga enjoy to no ga na fun and flavor lo yaw gudam ne se sida ade se se somna kanda mi khara mana 60,000 hena moi khoi language tawdan lerga wadan lerga khoi ne sei sida kari no sida nungai doi du as a human being oina madu khoi khatan khandabam thoe ba chak chaim dana chabam diaw de hoi na ki kana na adu da pangang nang no warim ni ko aduga machi taseng na khoi chak chabam mi mo ga di wakin khandabam mi mo ga di machi moi gi kano da khoi gi kitang moi khung tung je lieng bi ga dam ne ba anda for example ai haijege akoi di am straightforward na hajabani antak independence day da ai mapan gi manab sing ne happy ne independence day am thare ko ada aina hai aina halle answer se ko ai di hantak independence day ai di pangthok tre ai idp sing ga solidarity leidana akoi di masai on lam da moi di refugee leido ai moi gi wa kano do ai leiren hai oh sorry for that mo ju loi hare ba wari du leng khang no tin nam ni wari wa tai chan ba khona ba taw sida adegi ngasai gi aina haija da amaka wat lobum yaure koi gi Sangai festival che hoi koi host na bodi haibire ko haibran haibire ngasai Sangai festival je tawraga kari no show taw doi che number 1 da hujik tamo SOTIN ju panbado akoi torbung da hujik che Chusampur degi IDP sing do moi do changjang re Sangai festival to re shanti ore akoi changai ge le gen changre hoje adu da unnecessary kano tholokani akoi gi unwanted incident tholokane ba adu sigum mayam si security sing na or intelligence kangmu na hana khangum da buse oi buffer zone na ba kano madai do da bodi adequate security lei ko ngak na bse na ba le adu su aduju thoidana potto issue mu thoidana sigma potchi yamna nungaje de sokdo do kanano akoi isini naw ngatani ipai cha ngatani sokdo do mi do pa abihari yaudong na nepali yaudong te wari bo moi community highway wante manipur gi akoi gi gano sing sokdo ne ba adai tawna tawbo se sida akoi gi instead of that hujiki Sangai festival che pharene tawrone tawre che ba ado simultaneously akoi si lambi che Dimapur lambi che hanga che ba more je thamgi je ba ta sengna to jam bu thamgi je ba Dimapur je hanga che ba aduga Dimapur je hang matam se sida akoi ge free and fair koi flow je chalaga di akoi to some extent mayam se kitang su si di kharma khai di kanu le ren ado
taseng hajaragadi central government tawon do thawul le ponte ko Yes. central government tawon do thawul le ponte masi taseng haidi governor su ojik PR le ni PR je man jining thawni man CM gum ne hoje ado moidi taseng na haidi koi se sta leiribo security central security forces sing je more than 60,000 en leini se je uchuk yung amu yung kano dimapu hel do po ne ba modo moida standing order le to ne ba no don't open ne na masi akoi gi yerum chana yerum ko so haning de bara de gi haning de bara kano sandingam le ma adu di samadar kano noma ma ngal si ko aduga sigi posi central government na tawbo ngam do pot le ponte masi tawge hadi loin tawbo ngantani aduga moida tawgun pairu yinu si thabok se sangsil yinu si thabok se na haibe mojo dam caretaker wen lebe wani moida initiative kain miti moida si mamang de discussion mai am do dama am ngam na khraban aina chum panjabe wani ko adu da ngasai gi governor sina sumain tawna akoi gi tawgado se da even maida pai bi ho wari ni ko ngasai gi aina meeting taw ba da maida pai bi ho lo mo ba moi gi motto ade da mana ekta akoi gi yarani brute force hai tare si naraga ekta si samna da ngarang ga tawi badu issue do kasunate di thok to su ya ba pone do masi koigi manipur police na budi koigi moi statement ga thok to khot na am tawi ko adu nungai jade ta seng na haidi koigi yamna koigi targeted oina tawga main tawdu phatte si samna haida yamna peaceful of khulai yaw la konde water bottle na thom mi wan da yabra na wari ni ko adu water bottle na thom ba se hakta instigate tawdana hakta chaina kandana di indana ta thomog ya ponde ba amuram de ko adu ngasai gi koigi si the second round da lak se ai chi nem le je sigi kwa ada oji ku second round namu tomcha thabiro Okay, thank you very much. I makha chatha boina yo za tomcha da lak se ge oza tomcha na kalamarom da koi nimit kharani gi mamang da tourism director na hai gi base koi gi sangai festival se koi gi ithak irang gi festival na te have statement am su thang gi bane aduda natana masida lakchaning bidi mamang da khugi sirui festival pangthokibam su leire madusu dum conflict se loidringai da pangthokibagi madugi matang da su khugi manipur muthat tabagi mung leigre adugi khui ngarang han tajaba da panelist amna thamgibagi da khugi ojani na su haibiri ko haibasi khugi oja sotin na su thambigi bada miyamgi akogi civil society organization gi tongan ba intellectual gi think tank singi koi pangthok ke hargadi referendum ama lauram ba kari kai habadi miyamgi hojik lai ba policy khangna bagi damakta aduda masida sangai festival se kari gumba pangthok laga su masida gi la iba income haigadra revenue haigadra sangai festival se pangthok pa gi la iba sen singji IDP singi damakta laiba khudingmak IDP singda pigani IDP gi chawkhot na batawani haramagadi adumbagi yam phajaba motif am da changselamagadi sangai festival se pangthokpa da su masi asuyamna boycott kari kara tawbagi sumba step simadi la oidabni haibagi statement am khaksu taje sigi matangda oza tomcha gi motadi haibadi pangthoibasi aidi meyamna di pamnadre adoza ain hojik thamjari ba statement dugi matung ina sangai festival si IDP singi khak yengaga every masidi lakpa income khudingmak IDP singi damakta akoi hena makhogi step forward oina ba makhogi damakta hena chakhotna ba hiramda thadagani haramagadi sangai festival si pangthokpada dum mai pakani na khanbra makhoina changsaliba khogi hojik che lebak si suspended animation da laire president rule laire adubu kanagumba khoi civil society gi ayaba su lahawdaba lairiba manipur gi sumaina oza khoi gi sam haibiba sumaina mi singche pulap punjala kanda amata oina lepakani habagi thajabasi leiramgadaba mande hairi si matangdadi oza tomcha gi ba moche kari ga main thamgi ai soibo mon ko phongdok jage taseng bagi de tamo sotin nam khoi marup
ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯐꯣꯡꯉꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯍꯥꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯂꯥꯟꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯆꯨꯝꯕꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯀꯨꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕꯩꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯔꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ 6.30 crore-ꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝꯁꯨ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ 15 ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯀꯣ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯛꯄ ꯑꯃꯅꯀꯣ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯒꯤ ꯄꯔꯄꯁꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯀꯣ ꯍꯟꯖꯜꯍꯟꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯐꯥꯗꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯧꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯧꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯍꯩꯇꯕꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯀꯥꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩꯑꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯂꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯜꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯈꯪꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯁꯨꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯥ 4-5 ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯍꯥꯀꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯦꯜꯖꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯩꯅ ꯄꯣꯛꯄꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯃꯩ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯩꯅ ꯄꯣꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯇꯧꯕꯤꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯒꯦꯕ ꯅꯍꯥꯟꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯕꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯔꯦꯄꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯔꯁꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯅꯀꯣ ꯅꯍꯥꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯊꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯁꯤ ꯐꯔꯁꯨ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯐꯣꯛꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯀꯣꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯒꯦꯜꯖꯥꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯒ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯦꯝꯊꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯦꯡꯅꯅꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦꯀꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯨꯛꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯤꯂꯥ ꯐꯂꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯨꯊꯔꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯀꯣ ꯃꯤꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯂꯧ ꯄꯥꯎꯔꯧꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯥꯇꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤꯀꯣ ꯃꯤꯅ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ
dagi tawre ba thabak sing dubu kari no ne war zone dong no tawre lakpa phure da nga ma ubudo akoi ngak ta phamjage akoi kaisi tawroi nei tawhum thok taw hare adu so ekta confront taw challi adoi da ga de handaki organizing committee je kana no law and order problem kana da sinage akoi ji kanu gi ko military gi sasan makti natte da na akoi je natra adana sigi posi laibani na handaki ko crisis over Sangai festival je yam noaite adu taseng na sum khanjal kan de ai di khale ba kanu da su kaisi na ba siroi da su mana kanu se manipur thar ga chalha loi kai na ko adu sipai chong thor ko gumba da handa ji jo moi siroi festival je irang thokna na ba celebra irang ji tholaga kari no ba moina pami se pyar sang thok ke hari bra natra adu ta ga de akhoi de yingninge bangsai do pyar hai se manipur gi ko law and order phibum se yadre constitution gi mutung ina lenga ko yadre habni moi siguma festival taw hai don tharak pati natte aduna sai habdo festival sina maram moiraga sai gi saungnaruba community sing je masi taisin ba yabra kaina adugi mawong de yengbagi mawong am ora magadi ko yamena su pharam gadabne aduga tasengna hai tar gadi ngasai gi ko pura chilli ba thabak se ngasai gi ko regular government amna sen ba no sille ada thabak sen ba bisidi ko cha kanom da lusat lekho mar ta lusat lagadi di lekho khra da ju pakle ma paisa gi khawjaw da lumna radi paisa khidang chu ba ang ne ba makhuta ko adum da khaninge bo ja ko adun ta seng hai ta gadi masi phatte aduga hoji piana khangbi ga da base hoji mokoi lamen hangdom da moi ma thongni adigi hoji IDP lebi sing se masi ge awada pa yengba mokoi hanna ba honna ba nan gi lupa marfu manga do kai dogre tumina loi legre aidi ne Sangai festival pangthok pa yaroi haidana ne hoji dharna tawdana loibok tawne hai se maka chathibiu IDP 100 bawa lamben hangdi bok de khoi dharna tawse ba irang te na tabada ko masi maka chathse ba aduna jakwa ai gi wakhal du leba adu da akhoi gi kanu se tangdu leita ba hanjal ka tawne ba ai de hanjan jana hai jeina matam amada ko without territorial limit la ko matam da madu lokthok tri baw de na akhoi myam dharna phamme ba loi na phamme lekai loi dharna phamme masi handak tawk du basi kari gi no aduna di Sangai festival da chap chaba kanu ma pire aduga tasengna mayam se loi hannaru ba haina government na khalam badi ai adu hoji Sangai gi matang je tawre sini adu khoi na kitang nuai ta badi mayam na pen da bi reaction to bu matam da ko phatta ba khot ba thokla gadi mo ana khoi curfew ga laksal lakta na ko khoi gi lairami ba khoi tampak ki lam se ko kitang ing en hai bi sida mo na hani gi irang adwai na kanjal lakadra adu ne adu ta seng na hai tar gadi police personnel sing sidu yar gadi mokhoi se ko khoi gi public relation da mo je tongana training chalaba officer da sinabana phaiba law and order problem panaga dong kana nu su khangre people panaga dong kana ju nu khangde ta senai ji are f kai si di rapid action force moi maroina koi gi sumba crowd management da moi training tawrang ngani ko sumai tawdra koi gi manipur police ta su sai commando na thari moi gi law and order gi mai tawna crowd management gi tongana tharaga ngasai gi ma gi pilai ba mi sing do na tra sanangau ba ma lakhum jani na tra gi am sathi ba kangbu lak je tamna phate bir ai haji sine ba nga si gi futi su bu matam da akoi gi koko mi gi mayam na phamjei do gate maya da phami wai akoi sim phamje ge ngakang lai akoi han gi habne ba adu kai do gi habni da ade ekdam sai gi ko ojatum cha akoi Imphal East ki district magistrate na ayaba su dum piba male mase piba pida bsen tongan bamne ayaba pide ha ge moi no mi ngasi di pin da na haire ne noi chingde di kem tongam de side di pangtok to ise mayam noi ta ri uri ngak ni na madu thongna na ba celebrate ha banda nga ki kon moi da nga ha jel yam phajan ha je ba khoi ngak tang di phamje ge sima pham char bani matam da VIP am lai kitang han du ha bisu nati natra adu ngak ta phare phare de minimum nga pham tara pham ha na thai di management do dum yai ha bani da si management to hai ta bagi ni misi management to hai ta ba maram akoi court mon ga changa ga tiar gas kapsalam dina khoi na hai din mo hajal kan hai dune ba manage awai ta mi thar kan na si management yam lai ba se aduna si gi possible na crisis over Sangai festival se si dei na amkan no hajeri sini moi handa ko angang na mai pai ba dong na pai ru de gi moi po e adu masi ta seng na hai tar ga di sigumba sidi PR gi mathau di nate PR gi mathau di law and order se hanjal hanba rule of law la hen ba ko ai da adu ne ba ina ha hajei do si dei da ngam da na haji recruitment loisalu natra akoi ge battalion ani sipoi training to loi grab ne officer training to loi biro phajana deploy to bi moi sing je akoi sumba irang laksana ba season adu na tro loi no the problem season adu na tro daka leta de anu recruitment to bi
ओजा इदि हम पामजेबा रिक्रूटमेंट तौबियो आईडीपी दे लेसिंग जे हापचन बियोबा कय अदुगा अतोपा मना मसे आई मफम चादेना हाइजेदवनिको नागे ngasi di mafum chare ang khala anoba recruitment lawo matam da idp gi dong ta kari gi dong ta post khara du ju kari gi khak de ge ba grade 3 na ta 4 da post khara di hcd idp de pi ni ha dana adu gum ba thamdri kari gi no recruitment asu ki metek tawgre adu asu gum kari gi thamde ge ba aduna yam samna ha gi ko akhoi gi praja gi kano ni government ohim ba pai pr chi ju government ni Indian constitution makada moju people sing sigi ko pulse yenga mogi milji yenga to bigadabni ado hoji mokoina jai sine moina popular government dong ga tokhalakna to ri yam noi te to ta seng na ta ga di khoi irang mar ta sem gi budget ne haning man budget ai bse kano da mamangi sei da semaga kumsi je ka gi do so rungane ba ado ni kari plan no moina to ri je huju mafam rang khangdre ado hoji kano se adasu session se kano gi parliament session ju tang ma da phamba hone haire aduna di masigi pot na yam je loina ba puthu ho ma sange aduga hojik ai gi oina ai gi motadi akoi gi pot se mai pahan si hai tar gadi idp na handri ba wa lambian hangdri ba wa masi kano tawdri ba ti akoi dharna gi thabuk se masi mati changjin si violence chawk da dharna di tawsi aduga moi akoi adu natta tar gadi akoi mi sing je tumina lai gan e mi de di langa maga dum ke tumina lai bini ka do jaru no hai bi wakal lama chen no tawre adu hojik yam nuaite masi di tawning de aduna ne hojik su matam leiri hojiksu moi praja ga phamino mathok ta doi ta ga di asigi poje tenjal ga phare doi ta ga di se kai thori ba paisa singja kamai to siga id am samna ide lupa marfu manga khak piri do mayam de yoni se lupa crore tara manga cha chagre marfu manga si kamai na tawduri no se si kari no ba mai marfu manga de salai sangai festival yeng ba cha ta ga di loire ne nomgi du ticket man bu ko na mo ha ba ko yam noi te ba thabuk ne ba ko aduna si gi pochi lei aduna hojiksu matam leiri ko masida praja ga mukna badi phate praja se leibak se gi praja ne habisi moi ka go phate they are not occupational force so moi la ga sidai da ko occupational force nate akoi se makoina la ga khudum challaba adum ba puti khoi ji nate habise akoi citizen ne leibak se gi citizen ne habise masi ningjang ba ai di ningjang haningi hojiki PR gi lengak ta leiribo officer kari kara mayam singse masi ningjang moi su matam khardi akoi bureaucrat ne habigi wakal da thaduk piyo nakoi na je PR leibani na ji noina akoi gi elected members sing elected representative gi mohut se noina silibani adan nakoi su yarga de minung se haba poto khara yaubiyo aduga phajana leibak se akoi gi state amo obe yana na ba thabuk se changjan mina se changjan mina bana khwadi aphabu oigane na etmana haje. Okay, thank you very much oja makha chatha boy nai oja Sotin Kumar da lak sage oja Sotin Kumar hajik si akoi president rule si khoi gi popular government amana ek taw dong na tokhole haba warol sini khoi gi oja tomcha na thambiri se sigi matang sida dadagi akoi gi governor hajik ki khoi gi present governor Ajay Kumar Bala si magi background se Kashmir ki matang da oja yam lei gre ko aduga nakalamorom da mark si khoi gi manipur ka dar sunate Assam Meghalaya ka dar ne mahak se adumak na manipur gi people gi sentiment se khangdrabra haibagi wahangam sung lakpa adagi president rules e hek leibadagi review meeting ji am toina tawi ko ja khoi haidi post PR amadi pre PR gi review meeting se toina tawrakanda review se tawbagi masigi agenda se pukhalaga madugi kaino se warol sin se akhoi government of India da thari ne ba government of India da tharaga su still haujipo manipur gi situation ji si leire haibagi people gi sentiment se oja khangdri boja sina takpadi adu oja aina laksani si nakalamoram da akhoi gi India si paramilitary gi oina prithvi da paramilitary gi forces ki strength si yeng ba tam da prithvi da mari su position da leiri ne ba adu be ta ga di haujik thoi ba khoi gi irang sing ji da oja thajal leiba paramilitary forces sing tongan ba khoi gi agency sing gi thara iba sing ji yeng ora ga di individual amamanga panaraga yeng bada oja nahana chingtam mayum da hanjan ba yara bane ba oja haju phobo sigi step ama bok lokhat pangam da base oja masi kari ga main thambiningi Ujaki haibi wafams ase khoi manipur gi governor se mama masase mamang da Kashmir da
महाकना गवर्नर ओइने पूरिंगैगी मनुंगदो अखोगी काश्मीर सी मचेत मचेत थुगाइबगी काइगिबगी मनु याम अचौबा दायित्व मागी लई सिमा अदुगा मथंगदा मा काश्मीर वाथोक स्टेट अखोई स्माइदा तौबदौना मी कया अमा रिलीफ कैंप तले मदुदा अखोगी रिलीफ कैंप तले सिंगदा अखोई याम निथीना मदुगी अखोई कंट्रोल तौनबा नत्रगना मोगी दमकता मतेंग पांगनबा हाइतारे सिगी दमकता तोंगानबा सिक्योरिटी पुलिस कनोगी अखोई सेल अमा जाय ओजा तोमचा हाइबिरिदो अखोगी IDP सिंगी तोंगानबा अखोगी सिक्योरिटी की कोई सेल अमा अखोई कश्मीर दि थम कोई मणिपुर बदु वागा खंदे कोले रिपोर्ट पुनमक से अदुई मथक्ता अतै मयामा साई सो हाइपे हाइजगरे रिलीफ कैंप त लेरिबे सिंगी दमकता मखन मखन की कोई साई तौरिस याम खेनना तौगी है अदो मा गवर्नर वि मणिपुर दा PR लिंगा की सासोन माना मरुइबे दायित्व मयामा लौरगा कोई स्टेट सिदा सरकार PR की सरकार से चलाई रही साइबे में हाइबिरी याम सुमी याम तोई मोई मीटिंग से डिपार्टमेंट सिंगी मीटिंग सिक्योरिटी सिंगी मीटिंग अदुग लोइना मखन मखन मयाम तवे अदु मदुदगी तारक वारेप सिंग सिदा ngasi बावदा प्रेसिडेंट रूल लाकदगी कोई मणिपुर से करी हो बला आगे है वो yes सेंगुत सागत पगी लम कयादा मियाम न साथी ने पेनदे लंबी चप्पे यादे ऐसे अथुबदा से कइनो कइनो तोपया बथबक हाईवे वास है मसी पूरा फेल होय हनक वर खतंग दि पाखत पोय अदुबु याम पाक्सना याम न मरु होय लंबी कया मस बावदनि थुना एम सेमद्री सिगे अमा अतोपदा कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम से नहान प्राइम मिनिस्टर मन लापदा माना संगार में अदु तोरमे गा हारिदो कसुनते हान सेम साब लोयरबा आ मंत्री पुखी की सेक्रेटरीट के ऑफिस का दो प्राइम मिनिस्टर संगारी दुबो लोयरो पोट अमनेबा इनो नो नो हिस्ता तबो अतै मैम कसु याउदेबा अदे करी करी प्रोजेक्ट पाइखले yes अदु वादुमा अमता याउदे अदु बथक्ता एखोई मरुइना सेंटर की स्पॉन्सर प्रोग्राम मैम से मसी अमत निथिनुआइना फजना इंप्लीमेंट तौबगी थब अमत लेते गवर्नर सासोनजी की मनुंग हाना तोरम दबदो अदुम चते हुजिक्सु फूड सिक्योरिटी एक की मखादा को लेमना 100 किलो अहुम अमंगा से IDP सिंगस्त खर पिबियोबा नत्र याम लाइरबा कामुस खर तौबियोबा जिक इथवाइ फंगदे लुपा अहुम दे लेबे सेंग इथुनाइ फंगदे अदुगो लोइनर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक की मखादा नमित कुंट्रा मरी मंगानी देहन तवक सुदे नमित चाम सोल बकरी काइगे सुबानी याम लेखरे अदुगो लोइनर तोलो मसा 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 साब सिंसिगी स्टेट शेयर को थाम ने लुपा लिसिंग अमा खतंग फंगबा मिड डे मील वर्कर सिंगा से खर पैसा हपी ओबा अतै लमददी मयाम अपिक 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 तोलो मसा सेंटर की प्रोग्राम मयाम सिंग से मसिदा ngasiदी केरला दा तमिलनाडु दा आंध्र प्रदेश दा इवन इन दिल्ली मयाम हाबनरिमनेबा समत तौते मयाम से अद करी करी होंग लागे सिनित ऐसी गवर्नमेंट से लापदगी सी सेंटर की स्पॉन्सर प्रोग्राम से सबक तो थोए अदु तौरे नियम सुनु पाइखले गाइबसी ngasi गवर्नर की शासन से देदा अमत उते करी दे तवे सिक्योरिटी फोर्स मयाम न मियाम दा अदुम अकी अखंग फाहोले चथोक चसिन द की हेली अदु मथक्ता खोइ गाक सेल अदुगा तौरी मयाम सिंग से ngасai खोइ बरुना हाबिगिदो इलाई लाई stay the free movement 60,000 paramilitary force center ri thadore aduga lambi hangdo pangamti shiv kari dharma no ba aduna tawri ba thabak mayam sing kadai da kari kari paikhat lige hay phamarang khangda ba adu khoi sum tab corruption di ame gale hay thabak lawbo gi corruption che mausa lupa lakh tara ga piram ba husti lakh 13 ga yore hay corruption mayeng ta de ko corruption hande de ko
mi mayamna haine ba khoi sai su mayam su jingna thabak masa ma tawda la kun try or sina di hayeng khoi angang sina du kainom salor ga halak pada di la crore gi wada so yo bitare na khoi gi MPSC gi exam question set question lag bagi matang tang kuni thoi de tawitana adu masamak aspirant ama yawe ba khoina hansigi keno da dialogue ta masamak na hairam basi haidi yam manipulated oibe exam ama khak oire mayum dagi thaba mi oina ga khanba adum ai kari message pinning ge hangbada haidi MPSC thage hai taragadi magi makhutta karor karor leiragadi tharo natragadi mapan gi thabak oina thiro ka habe kinare adu bata adu gi privatize tarpagi period nina सरकार ये थबक आइदसु सुम हंदर कदोइनी माइ लेंगा की पॉलिसी अदना हुजिक अखोय मियाम्स पुंजलबद पूरा समन्नब मने अखोय मणिपुर की प्रजा अदुग लोयना अखोय भारत की सहाय तारे पूरा समन्नब मी पुरो पैसा यम दरकार लेरे ngara nan bihar election दुबो पूरा ओपन नि ने अखोय मरो हाइबिरी दो बिहार इलेक्शन से मसै द इवन यम नक्सल वोट मतम द सरकार की शेंगाव दगी लुपा करोड़ लिसिंग तरे सम 55 लाख कायरा कांदा अखोय नुपी ममम द लुपा लिसिंग तरा तरा और सरकार की शेंगाव देनी को नुपी करोड़ हम द पैसा दो माय अकाउंट हापे न का पैसा काय थुया ने फोन रे दो मा द पैसा क्या पिगरे बा अद समय तो मयाम सिंग से अखोय साइज वोट लाकने मी पुरा मसलोर पैसा दर गाउन दइस अत लेबा अवस्था में हम सिंह से जगह सीधी कोई प्रेसिडेंट उनी सरकार से सिना तबम थोपस करी अखोइन हाइजरिंग दे मागी सरकार तेलब मतम सिगी मनुंगदा यामद्रबद मणिपुर शांति हंजलन नबगी दायित्व लोबम थोपने बा शांति हंजंद्रे उसिपु शांति हंजले है यारी ब्रो नोमै का पखर लेपगा शांति हंजले सिदि ओवे आदेबा मी सरा हेबगी अवाबा यम लेतबगी अवाबा रिलीफ कैंपले में अवाबा मियाम सिंह जी प्रो चाक्र लेदना ओइ फेम मियाम सिंह से द शांति हंजले दि याबा नतेबा अदना सुमतन जा स्वाइदा कोई गवर्नर की पॉलिसी है गदरा पीआर सरकार की लेंगा की पॉलिसी है गदरा पैसा हाना काइथोके काइथोई तो करीनो जिक संगाई फेस्टिवल के दमकता लुपा करोड़ तरा मंगन दोइसिबो सोमदना युम लेतबगी सानिंगा लेतबगी सेनिंगा लेतबगी अवाबगी अदुगे दा मैम सिदा हाइबद लोइबे नाइदो मैम पेंदब मैम लेरे अदुगा फेस्टिवल सिगी अदु फेस्टिवल दुदी मियाम नुदी पामद्रे पामदो फेस्टिवल दो तो बिनु हाइदना तोरफ पोसे नसी ओइरप या फिल्म से एम सिंगने साई को अखोई की मोइरांग साइदा लेबो खोटप कोई रिलीफ कैंप तो लेबा आईडीपी से मैम से तोरबुंग सम थोमजन ग्रे गाई से मरक तो तोबिया मैम तोरपिया बनु बितरा निसि बनु दे गसी सिट इन प्रोटेस्ट तो यामद्रे नरा मकी अखोई की संगाई फेस्टिवल तो गेट मी लिसिंग के थोमजे लेदु कमाई तो रियानो से अंगक पमने बा मोई पॉलिसी और मने सोक्तरा बा दु तोदरा बा दु बाउद खरा सोंगरे अदु मी लिसिंग के कमाई और राइट सॉरी नो मियाम से कैनोम तंग हाइबदा उदा हाइबदा हेक्ता थोलप याबा ओरप याबा हाइबदि पेंदबगी निंगमदबगी ओरप याबा के मियाम सिंह से हेक्ता ब्रंग हौदना मई कैनोगुमने मैरी मियाम थोपत जा मने बा साइदा कोई संगाई फेस्टिवल का तौरगा तौरिसे मसे आइना सुम फावबदा कोई प्रेसिडेंट जोमुक हेना सांगदोकनाबा अदुगो लेनडा अखोई की सही एनी मखाई फाराबा हेलाबा सुगुम्बा यम साथीबा थोइबा थौदोकसे अदुगो यम साथीबा क्राइसिस से मसी महौसा सोलिसेम सानिपान तरा मापनदगी न कुनगा तरुक अदोय भावबा सही तरेत खुंताकपगी यम साथीबा म थोखी मदो अनि सुबा सही तरेत खुंताकपमा थोलगे हाइदना गसी प्रेसिडेंट उनगी सरकार ना अमदि सेंटर न सिलिब्रे सिंगी यम तोय ताय खो नारोन अखोय के कुकी अखोय की लालहोब कांगबु सिंग मोइगा वारी सानबा यम ताय सेंटर दा ngang na gare ka do gare hai na gare adu yanai na tra yante adu toan ba bani adu wari sanre phom ta sanate lik ora kar mayan khara khara hai na bai wa da ne adu ga
mayamna pawnari di akhoi kuki lalauba kangbu sing amadi moina taliba akhoi tongan ba separate administration se masi separate administration ya de hara be du tawder hara me adu orgasu masi moina pithoki bagi ya bagi aki bese masi akhoi phawdu bagam de ba maram de kai roibo hujik lai ba film sing side di yeng biroder he lalauba kuki kangbu sing sen he hai gai buffer zone lansan be ade ma to be ade aduga su extend to ba akhoi miyano pamde adu moina to thui sikari no so ma moina hai gai aduga loina da hujik yeng biro tiger road aduga loina da akhoi german road adu adaga sebe lepti hari ne semga lep tawri ba mathang mathang aduga moina pami plan mayam sing se lep tan hujik paikat le ba charo phanwale center gi tribal area development fund haina madu puna makse ma si pha jana singa adu mathak ta ngasi maki yeng biro ko sangai festival se MLA kana kana yawi ani ko yawen tai siri biswaji aduga loina da akhoi gi ramesho atai mantri waramba MLA sing hani si minister krai chakre moju loi lot khrabra lot pat oiram da bi ai masi kai haini ko miam ki bedagi natra ma to budi orgasu masi kai bo madung da kai bo khar le ba suma basta me am sing se khoi de am sati ba aru bo process matang 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 thol ba adu loina na khoi handa ki festival se masi na he na ai sum pakasari ni ko miam di am pedre ai mi kya unai nga singarang na han adu organization kya unai adu loina IDP sing mai relief camp da khoi chatlaga wari sane adak sangai moi di haire sangai festival se hek hobudagi loi phawdi moi akan ba struggle tawrani festival to yaroi haina thengarani hayo pot se moi dagi taba adu loina tawra kada pot mayam sing se madui lambi moi yat pa hore adu kam thingam doino thingam ngomedra sirisu sirage hadaki sangai festival se to be yaroi to buka du security ne moi halos hat karjano haiba pot se moi kholaw ne adu ore film mayam sing sei da aina bukana hajening budi na saisu mayam panagre festival se torom dai da khanabam thoe yes khana bagi takai fadable khanabam thoe maramdi hujik yam satiba film se leiba ko film saida sangai festival se koi lenga na masi to ge na khalure adubo kramai to sige hai mayam mot kari no do yam honjin jere ko basi am baroi pot amani adum tragadi koi lenga se pura dictator gi nei sai jari do adu gi ne sir da adum chathari he ba adu bathak to hujik ek biro ko sarkar se masi bauda president ungi sarkar sile matam da koi political party mayam ga sibu kauraga nong phado kai mayam karke mot dege PR lenga na suma pakat ken khali sanga gi wak to se ba du to ge khali sisi la ka haidra koi CPI da haru ne ko no ma na traga tai BJP ge dikhar doi ta nei ab MLA mayam kauri to ri na bi sarkar se PR gi sarkar pi president ul gi sarkar ni haida khalaga su BJP gi di a home minister la ka dore adagi prime minister la ka dore noi kendra dagi bi adu hol poro pisa du piraga la haire adu buga di tai adu aruru wa di BJP ka bu sing ko khane ba aduga no mata congress or CPIM or any party lei me am se president un sarkar birudda political party me am ko hi level ibraba yes very so ko ti no mata so pa pura ma thok to we ba ko subu satna ri sajat se masina kari haini mana kusi rasi torkan da president un ni sason ji manung da akhoi miam da kari toge haina khali beno afaba kari pa ken khal no si program si le adu lena political party singi bai kari pame maram de hujik shanti anjalan bai bane ba ei paksigi peaceful solution am purok bane ba sigi ne search dei di amaso loi taraba ma sangi ba pulap ki oina mahausa peace committee nam to hre hanagi popular government ki matam da siri variant si minister ngai da madu list ma to re adu phap thapsale moi to puri ka du puthora ga adu nova meeting ka du ka ra is o hendana ba port mayam sing si thapsil chu hogi sarkar se pakshen da se le aduna le port mayam sing si ko amoiro le ba keno sing si political
party sing kari singa si kaudra khotra tada batik na ba haina ba adu le suggestion nong na ba si tongdara kada le paks di ga si di pura puri ekhoi se awa ba sai thengi makha da khangi se ma su to uktre to bu su ngamdre kya puri sahi phajale hele PR sarkar se kai no khra to ba hai ga soi ga sai mang dai jang karim to ngamdi PR sarkar kai to ha le report se da aduga ekoi economic condition phatriba mayam siksi marak se da manasu khra mang dai bi khare ji seroi gi festival yes lupa crore ke athadarim ni ado si ga se ado hujik sangai gi festival ekoi tawri ba thobo mayam siksi budget ki kairi ba budget ki senpham sidagi ekoi leipak si myam gi kapnari ba lawnari ba ning ba kairi ba misi mina thoi ba kya sing se masda kai no khar divert to ba abra pare se ya da ba leite to ba ngak ta ne ba adu are ba da ko ko bo hoi do pa do na kana da ba da pisa pa mang da mangan ba adu ga miyang gi awada pa da kaim te mi khat pa ngam da ba signature se masi pharu he na khalle ba aduna aina poinam tang thamjaning badi hujik matam leiri ngasi ni hori sangai festival aduna Namitarani, Tobas de Miamna, Matapatan Horotana, Medic Pitagi, Major View in Horotana, Amuka and Nahogi Bagi, Megitari Omungi Togdu. Adumina, Makangi, Kanome Avalakpa, Miami paid the Bakayagi later, Sumba Kolo, Adu, Ihokia, Lakpa, a sense of Bakayasing. But she talked a bit of the Hojik Sukanda Bukita Pedabile. Yes. Sangai Festival, Maran Hore, Nasi Hore. Babu of the Latre, Karansa Tre, Adum Tonian Calibra. Yes. She is in Mokasing share. She should review Tobuki, which should die for the lady ever. It's why the second round I get Hagatari is I am Marichumba Tambiri. I was a Sam the Laxege. Nakalamurum the Sangai Festival, Pangtui Basi, Makogi, Men, Goes, Mogi, Yam Obe significance, Sangai si, Prithvi the Amaka. अखोई मणिपुर खक्तब द फंगब दुगुम लबा अखोगी सामा खलमा खक ओइबनिना मसी फेस्टिवल इटसेल्फ सिसु संगाई फेस्टिवल न थोलिने बोजा मसी की मतंग दो बोजा दैने लाक्सनिंग सी अखोगी टूरिस्टिंग की टर्न आउट से ला कांदा मदुदगी लाप रेवेन्यू अदगी अखोगी मणिपुर की लैबा संगाई अमा मसे हेना खंगबा हाइबनेबा अदु नाकलमरोम दा टूरिस्ट की लापगी अखोगी टर्न आउट से येंगबा मतम दा अखोगी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट हाइबमगा रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट हाइबमगा सु लैदनो ले सी अखोगी CID ऑफिस दा रजिस्टर तौगदबनेबा हाइबा फॉरेनर बना ओवरनाइट मणिपुर दा लेक की हाइबा तारगदी सी इराई लाइन हेक्ट पास तौबा याबा नतेबा इवन लक्षद्वीप सिदा अखोइना इंडिया मचामना चतपदबो अखोगी ई पोर्टल दा ऑनलाइन दा तौरगा चंगदोइनेबा सुमाइना सिगुम्बा मयाम अमसु लैरीबा टूरिस्ट की द येंगाकांदा सिगी कराइबो सिगी मतांगसी थबक ओइना मसी कराइबो यौना पांगथोकांदा टूरिस्ट के हम टर्न आउट तौरखरे हाबसिमसु येंगबसु मथौ तारीबा अदुदा नतना अमुक संगाई फेस्टिवल लाना थोलबनिना संगाई सी प्रोटेक्शन अमदी कंजर्वेशन जी कदाइबो यौना फजना तौरी हाबसिमसु अदगी पोलो हाइरे पोलो सी हाइदिंग असाई सिगी दा खोगी संगाई फेस्टिवल सिदा दुम खोगी पोलो ग्राउंड गिदा दुम यूथ एफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की माइकई दगी पांगथोगा कोलंबिया दगी USA दगी तोंगान कंट्री यावदना पांगथोईबा अदुबु मार्जिंग दा अखोई पोलो की स्टेच्यू उम साबदी उरे अदुगा लंबी दा करीदा अखोगी पोलो की मराई भक्ति फेट कनाना लेप्ते फेस्टिवल दी दुम पांगथोपा पांगथोई बदुगी नुंगे आत्रदी संगाई से कंजर्व तौरबा प्रोटेक्ट तौरिब्रा पोलो दो पृथ्वी दा अखोगी मणिपुर की दगी पोलो जे हौरखिबने हाइतारगदी सगोन सिंह पोलो सिंह जे खोई मखोजी निंगथीजना योपीबम सिमसु मथौ तारीबा फेस्टिवल पांगथोगा ngसाई बजेट तो खतंग येंगबदु नतेबा मागी चप चाब इंफ्रास्ट्रक्चर दो सेंबीबदुनेबा ngसाई मार्जिंग द पोलो की स्टेच्यू सेमगा लोइरब्राबा अदु द लोइग्रकांदा पोलो सिदा लैरिबा खोगी सगोन मयाम कोई चाय दना लैरि सिदी चाबम थपम खंगदना सुंबा मयाम की इंफ्रास्ट्रक्चर दी येंगदबा अदुगा ममिंग दना संगाई फेस्टिवल न थोले तौरिसे ना बमै चा चानदबा सी मतंग
Ozagi moti kari kamai thambini. Ai adu ngasai ha bai round panning bane ko ado sam na hada ai example am pije ge sangai thamgi seba Assam gi khoi gi hantak ki lei gi da ba koi isai sakpa Jubin Garg en to bodo ma si bi am controversy oi ko ma di idol lamani ma di hujik each and every family se Assam da leising je moi di lai dong khane ba even jiba sagon khang de adai samu khang de lai ba mai si bu ko ma je sanga ga se yam lun taw hai yam lun taw hai ado ma di medium phar ga mai sol du sandi or mo ro ai Assami kangbu jing da hai ba ada kari gi no na hai yeng ma si bu de mi ka ya no pha ri je de kim ka ya no controversy ko ji yeng ma bu di apha bu ni ma di lai gum ni ado ma si matam da smana controversy wa je mai sol di am chanti wor mo en aina hai ba ai hai logic am ni ko just like that koi gi smana Sangai festival le host na hai bi de ne Sangai gi welfare di yeng da ba ko only the namesake ngai nga sai gi trademark long na ba ko maming do long na ba hona ba da nga sai gi sigi Sangai city pura neglected ai fortunately ai hapta ki mamang da in han kabilom jok churi bu ko kabilom jok sa kan da khoi gi hindi phajana ngang ba english phajana ngang ba angang no pam cha wet khoi gi guide am le me ma na wari li kan da ujik che 251 le total Sangai che 19 ka no 51 ba 53 ba de da ma je extinct oi na hai ru ne de mi ahu kan ujik Sangai ahum lak pa de gi mathang multiply to pani ko pani ana su wari li bu ko ada ai ga chami ne doctor na hai nang si wai ing khang ro ai local su mi am da khang de na hai ba khang da bu khang de hai mi ko ale da ngasai gi sigi point da la ba da ujiki Sangai gi lairi ba phibam si khoi gi ujiki kaibulam jaw sigi wang da yum da ba si ui ba ko ai ne guide da hange ba brother nang gi se da yum da je karam no ka moi da gi danger lai ta bra na hange ba are da as yamba ai chin na de haining dre adugo lam maming de hari ko ai point out to sigi khunjini amna kanu to ise yamna dangerous ise moi ni marak ta yam to ise na hai ko adu moi sibu Sangai kanu je akoi ki national sorry state ki animal ne na longner ni adu bu moi bu kamai to ino kholinu machi akoi ki forest guard na so dum pangteng thengnai bodo adu moi machi khunjam bera kai na hai ba now hujiki ai laksening na Sangai se ko endangered species ne adugo masi prithvi da mafam da phangde do kanano aina mamang da lai ma pa ki badati Thailand da ju khara sigi species manabra or Sangai ga Sangai gi kano family we bra amadi phangyen hai ko mana hai bada khoi gi hoi mayam di khangbira mani adu just for knowledge sector mayam rest of the saji jing je machi de hobuni dna mai gi kano chingja adu ma ding sai gi pisum de gi hawe ba mai machi je adu no ma ja bro antler deer ko we ma ko adu ga to mo ji ki handa ki lai ba ai manaw doctor da hangkan man hangkan ma as am tin nungai reng ko paisa ga pirum be angan tips ka piram me ko adu adigi hujiki Sangai ji ge muk tok dok raga hujiki polo gi do polo matang si su ngasai gi lambi da thadok puri tok tok ra che ba akoi gi lambi da nakan da pai ba garbage in da plastic chasal laga ko plastic chasal laga masa na ba ko pa si yam yaw gre ba masi akoi gi former CM na kano Sangai yo khotpa gi asuna kan da tawni ko nin to bodo madu kaido homno khang da do phajana di tohuninge maram ja khoi gi state ki oiba mayam ne ba state ki mai ne di polo gai si yamna khoi gi poni yam ju chaw da ba aduga yam ju khoi gi pick ta ba khoi gi meti gi size ga di yam chana ja ba lan chat pa do khot pa do ko aduga ngasai gi ki Sangai sisu kigi masing yam de 251 je kasu nate amoron de sai gi Gujarat gi forest le nongjanen yame wari bo ko ado sigum pot mayam se khoi gi each and every akoi gi citizen manipur gi citizen jingna phajana akoi gi kana to biraga yokhat biraga to biraga di masi akoi yamna proud amaga line khoi pride am loina na khoi phajana to biraga di ko masi sida yamna meaningful oi gadab ne ba adu na ta dana sei sida akoi gi nakki akoi gi aki emo akoi gi lang na phana ba tong na ba akoi gi kanwan to re ba akoi Sangai festival sidi adu at least akoi gi
Tormuja could come the go, Maggie Kanomo PBO, Sangai Festival, Taushigi, Maggie Quiggy, Genesis Haganamaria, Kanom PBO, Maggie Hope Mama PBO, Mass Mine Living Shine, I do information center, Museum, those that come there, just out of blue the Tokuni Wakanda. A Chugumba dedicated Kanoma, Stolama Hangaga, Liber, Canosing the Chugumba information, PB brochure, Nikande, go flyers, Nikandi PB, Adu Maksu. Mating pangadan khalai wa kan di ko ado ai nga sa hayog do bang leire ai lecture ge mu ko hojiki India government to bong ngam bangam do matang se sida India government to bong ngam ba kai bong ngam ge ha da koi manipur sorry sigi Churchampur da akoi gi meitei sing se asnoi siba ta loi lok tho ga imphal ri locate to re ne bo moina ngam ba sibo ba si center da gi strict instruction yaw MHA na to bungatani akoi local police yaw ponte ko si akoi na Assam rifle phatte deki BSF phai CRPF phai to moju since they are moju loimbo MHA ge makha da leibani na wam ngang gi loire aduna sidi mapan dagi loina dictate to bungatani masai sida akoi political party gi natraga political issue nungsu gi kaim natna akoi manipur da ta siang na PR na kai toge haje akoi tamo SOTIN na junga sai haibi ge kaim togde moi status quo ni leije rather huji Sangai festival to dagi kari no thoko do ji sibu khangpon mi si yaw ya yarim nebo sigi protest lepoi dori ba koi di ko lepoi dori ado akoi ju physically mentally akoi ju run book support to IDP sing da ado masi kitang akoi ju mot manabam change mot manabam change di sidai henba miju scenery na wari boko ado sei sida koi man aduni adigi man adani shaidana chingdana bagi or hunnabagi mota akoi di for the state of Manipur we are there akoi leisni akoi sida akoi lower stand sini koko mine ga tholai ba de UCM na tholai je IDP sing ju haro muni ko moi for the tholapani ko akoi ju as a layman or citizen Manipur gi citizen amoi na ko ju yam haro chu maina akoi gi CSO sing na ga maina IDP sing gi da makta fain thopi re je akoi ju taseng na yam haro ge nungai je ko adubu yamna kari haji ge chigi Sangai festival chiga cannot related to yamna noning mo kano thole ngasi nung din ai gi marup man thare bamon lekai area swa kara wai no dong location area di khang de ko space be bamon lekai na man hare bamon lekai de maira pai bi sing nam pham ga microphone wa nga ng tam da Sangai festival yeng ba chap sing do khunni tan thok kane na hai ba okay sigi ma ai ngon de yauri video yauri ba ai ma na police na thak ko ni ma na khoi gi kano na khoi gi maira pai bi no microphone na toroga sidigi bamon la kai sidigi area maktu dai ko hanjare specific area de kam no kan mana bamon la kai ko ni na sigi jaga sidigi bamon la kai sidigi akoi gi Sangai festival le yengba chatpa angang khangde han khangde nupi khangde am khangde khundi tan thok le kai tan thok ni na hairi ba adiki hafta muki mamang da tara nim ki mamang da su surrounding swai gi ai lam du di kaw re kai no club amana moi da Sangai festival ki parking period am yaw gi bani khabar da ko sigum ba mayam si one by one mi je loina mak akoi gi kai do de no ha bam lai na ki khatluni languni charuni thauni halaga yimda laktoi ni sigi posen kari no kan de paisa dama am tingni wari bo ko ticket changmani ticket kapudi haurani adagi chanam thangne stall mayam huji pudi leiti hai ko stall pung sai pung mari makha dai bhodi stall loi hange damo ado moi stall hangdra mane loimba ayam no ko hangam bu yai ko ado moina ulak padadi mari makha dai de stall ayam loina blank lai reba adaida masigi hujiki kanose akoigi dictatorship ki matang da moi haijar ke ba koigi America sina koigi world maje world police ha khanglei ne ba maje pura dictator ne ba even China da phau sa China gi vice president du na chi ngam ta ma phe law ne le tre ba jikse China si world gi mana loin supply to le mani na ko pochai myam cha ahong ba phiron khangde electronics khangde deki kari ba khoi gi semiconductor gai se sigum India sangam puntri ba oi sana ba kan honne do so India ju engineer ya me do so
ngasai America na tausi khulai si damam sajilure adeki akoi gi missionaries mayam am sajilure moje tese kai to do no khang da na Syria da ung to Iraq da muk to adeki Afghanistan da muk to Afghanistan da moina lan to matam nu da moin khulai am test away ai specific ni jangi matam nu da moina hoji Afghanistan si ching atani ko uwa hu do ching atani si surung je si da moi gi hoji ki sarkar paliba Taliban ji matam nu moi enemy number 1 ni da ada Taliban ji man lot pa matam si da whoever Thawai paliba sor honba sekpi khangde adeki chum khangde ma khangde moina manung se bom kap sing gi bse sigi bom sina everyone je loi hat pa manung da madu bok test to American to bse ado hujik likewise hujik India da hujik kai da yamna problem labor station kai lei koi north is number 1 yes north is number 1 ni koi Manipur da lei se koi gi samna hada koi gi chari ba thai ba kobi khangde hawai khangde nga khangde yen budi mun ma pande poi ko Dimapur pura pane si army gi supply to yen supply to bole ri adeki injang na pi supply to bole maitan supply to ini sum mayam se akoi gi state ki kanu da diam soktra sum mayam se kanu koi gi India government ad local ra Kashmir da kharama thamani Manipur ra adeki ji border da kharam thamani rest south da ti sipai su ude Gujarat su ude border da ti lem su khangde ko border mukti yogre adu su akoi sai aina imana busing lak da hai akoi every fifth vehicle on the road ko gari manga thoda gari ama ahum su buni khangde manga su buni adum security ko ma don ko sum yeng ne na hai ba ada hai ga to ko nan khoi kabilum jok chap do army ga yam chap ba alai da asnu ji pura war zone ni ne na hai man ada man ya sa akoi de haina akoi customer na hai ba ada moina thajal la ga India government hujik akoi da thajal la ga si specific akoi gi without any bias da noi khanu nun he si akoi de khaidom ni ko phare adu di noi aman su attack to bu ya roi ko na bias later na phajna tawraga di akoi na na shanti ro mani idp jing ni halamani 100 about the somewhere moi gi surrounding da allocate to ni khangne ma khande government to gi lunga me ba adugi pot mayam si amatta tawdabani na mi jing loi procession ni aduga ngang budi ngamde ngang na platform su leite wari bo ko aduna ngasai gi mi me abdul frustrated obna hantak sangai festival na haidabani abta seng na haide mandi piana toisi moi normal si prokrada hairaga mamangda koi gi former cm moina toromba do akoi gi moina chumthoga ko chumthoga normal si pura gadi SPR la kori phare khole na haina ga moi di uji hen kumda gre ba ngam di kai gino da PRC tawge da ngam pon center gi pura kan president rule hai ni ko ado ngasai gi kain do de sei da akum as it is never lady ma am sei da thau su dum akoi gi Manipur da ngak pa akoi isai to na ta dam ikai jaba mana pau je koi khabar do boiro radio gi pung tere ma khai ole na radio gi pau do boiro kano jiri lambi da thau pu ba gari sukchang khare chana thapu gari su pu adu pau ngem pae where it is rest of India de adu ma pau du sungban palo do panade ba kana so koi je de madu pau moi ni palli si jonga pom ne ba yes madu ngasai gi PR government china phajana to biragadi akoi Sangai festival je yam smoothly tor mu je kana khang wari ni ko hiji normal si lak tabani na andeki moina rectify to buju ngam dabani na moidi as it is moidi just like koi gi kai jige center government mo sidi kanoi thamane ba caretaker thamane ba moina adu lore adu mayam ji pena da frustration je cheida Sangai festival da loin haida bani Sangai festival je da akoi aina mission khombo te am khomte machi CSO mayam su yobi re am to bi re aduga mayam si mayam manara ga di ko moina toisi PRC amtang mai thi pibana phabrai khale maram di akoi sugum po se da akoi ongtung lingen manandra ga di yamini am usitro roeba moi di pangya ya bani na ade di hayengwai moina bu state thugai ge bo har su am to ge bo har su madu di akoi gi
ada kan de mayam sibiam kinaroi ko aduga hujik tawrisidi taseng na mai je sum tharaga thammani karimta kando message solution leite hujik hujik solution sung lei leite moin tawrisidi aduga akoigi marang maraktaga akoigi kanoga tawba akoigi kitang dynamic oiba kanoga tawbai wani akoigi news kaga moina adu tawre kana panga hai wani adudi that is nothing adudi koi the mid thutre ba ta chang na haida adu na amurom da amka ai haijige ba meitei singse mapan da chahi 10 le ru kun le ro ru foreign da chahi tangkhaim le ro su meitei sing ta siang da soft hearted ngata ne ba akoi ga mainland india khena ba amna akoi di aggressive oi yam wat le ba meitei singse aggressive oi wale akoi gi lai ba mayang sing khina sida tauri ba poching si akoi ta siang na akoi direct skoi sida meitei da haraga director gumba commissioner gumba irelite ko achobu se ko secretary level ga yobo si akoi gi kanom da stage on the legre moi se ado sumba process da moina governor na hire pasi or kanona chief secretary na hire pasi to some extent akoi gi logical loina ko aina moida dictate to wanate sum mi lamji gi macha moina sum ai gi phungdok chabai wani ko kitang akoi gi logical loiba potta akoi gi sara dudi yaroi adudi moine sumai si gi repercussion lakani ko adai si lakani haiba pochi moin haibi de jala chine bangsu yes sir na dum leiba khangdre ba ade da ngasai gi amurom da di mi gi career ni ko career ni ayeng central government ya di moju mi sigi kono IS officer bunun mangai the union gi secretary finance secretary oire wari wo ko ado ngasai gi moi dugum career yeng busul leramba yai ado tasena ha gadi sugumba pot mayam se moina pibi ga dabane ba sugumba idea ha gadra akoi gi guide ha gadra sugum chidi officer top officer kangmun pibi ga dabane ba normal akoi swai da le ba koi pi da kana lambi le ponte na tran ko sugum mayam se sida akoi gi kitang akoi gi nagabu ro mitei bo ro ko sugum mayam se kitang government da ID sorry governor da ko governor da ko gi kitang sugum pot mayam je matam chana haibi da gadi mo su sumaina reaction ma lakpi ai cheda de pido ni mo su baw se ko sigi reaction sumaina lakpi ai sumaina lakpi haiba pot che moina matam chan to bi da gadi kitang ko gi pokhai dring ai da hai ta ne pokhai dring ai da kan kitang kan sembi ai dana step to lobi ai dana adu mo pot ne hujik ti si pokara gum ne sang hujik sangai festival se de hujik lakadoi anga ngoksen na pam cha teenager nu pim cha teenager wari ni ko aduga adugumba angang sing natana or ngasai officer sing dugi yaw involved toibo department sing dugi family khara ko pass para ga chang bo ko pa adu matan kani kani nu tok doi bo nobody will go kana su chang webo anyway that koi kano changiro thank you very much lushila padai oja tumcha da lag sege oja tumcha koi oja sotin supan bi bada koi akoi oja bishwajit ka oja rameshwar ga natana MLA ani si natana present oide haba amsu tari ko adi tongan ba koi even former chief minister nong thombam biren ba visit ta ude haba gi kano makak tari si masu akoina kari maina sigi reaction haidi miyam ki bedagi haiba adum basu oiram gadra haiba gi warolam se oja sotin kumar na budi thambiri simasu laire dadagi oja tumcha koi gi october gi 1967 gi october gi tan kunga manga dagi ni manipur ihan hanba president rule thanguri se sumaina mathang thamak padina koi gi 2025 gi february tang taraga humdoi thamisina koi manipur da taraga mathoi rak shu bane ba sigi decade taruk sida akoina president rule da government of india da akoina bithoi se punna pabada chahi taruk ka makhai mu che akoina bithokrabane ba oja tumcha madura di karigumba handaki sangai festival sina masigi idp sing adoka tongan ba koigi lekai gi mera pai bi sing civil society organization singi protest na tum leptana sangjelak pata gadi masida koi unwanted incidents ka thulak kadra haibagi akibam su hoji miyam sida dum phawna hori ne thingadra ka haibagi
ꯑꯀꯤꯕ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯅ ꯍꯧꯔꯦꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯤꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 2027ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 16ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯤꯕꯝꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ तसेंना हाय तारगदी लो एंड ऑर्डर फिबम से फसलक्त्रगदी मागे अदुम लाखों दोबु जे दुम लाकनी हानगी इरांग दु महंजलागदी को अदुदने ngase ina yam kana hajeri do adu hojiki laiba pochida ngasai gi ei hana sulu phungdok jage ko moi hoji matam lairi wari sana bu phai habse adu ngasai moi mantri yam lakpa natra laktaba mi tin batin da bajdi sangai festival le hana su khangna leire thengjala kan de mi tilse mam du kan stall pot hapsu lorum ko de handi ki di tasena ha ta ga di moi na tawriba program do bu yam phasai da food ki hangani adu tongni da tongni kai do adu phajong ma kani tawdu silli bu khusin do silli bu khusin mayam gi ayaba yaudaba natra adu gi pot mayam tu ne adu tasena tawriba pot tu gi Sangai di karai di sakra gyai do adune ba taseng na jana jai bi ko sangai ji khu phumdi de lebini natra manipur gi sangai ji phumdi de lebini phumdi ji puthare hai ne ba phumdi puthare di kai no phumdi pathare ka doi pathare no lokta gi ising ji hai get pa hai de ba leitre moi pura tenki mo on gre adi mo lokta project ta siltation hai budi ko makha da phamse leiba leibak sing je chat pa yana no plan am te leite hande ki keno da indus gi ko and Pakistan ga India ga tong na badu da makhi gi ko water treaty do India na thingchale do mukhui gi de amar yawram me makha da ngasai gi ko thung ji hang do ga madu de lai be le khu mayam je chatna na ama yaw me akhoi gi yawdre adana ramsar commission ha gi ji keno da akhoi sang akhoi gi keno se loktak chi mangjale aduna ngasai gi loktak project ji decommission taw ha ne matam de gi government na loktak kan na ba na loktak project ek anam semi be ek to de kari yawi ngami bu le hendre ngami le ga makung hamjali mo le adan lokta ki ising je kana na sizna ga dabno haib da ins business sizna ga dabne hai lokta ki wat kemte yaw de phumdi kam de wasu yaw de ta sengna de ramsar commission na masi di commission tok tho o masi lokta ki mang ba ta re hai hojik thenji sum thengal abani ko adan masi gi poje kan am tani yeng de poni gi wari ung sanare ko poni se lambe de le si kai no poni gi habitat se krai de no poni ji krai di hinge ba koi mitei sagol le je krai di hinge dam lambe le ji moi chakta bum khang ne ba lambe phunjan gi ba kyam koi ge yes akhoi ne pangang ngang e ba matam ma da 1960 gi revenue survey la ko matam da land revenue de am yaw e ba ko kanu se sanja bung lekai gi lampak si tham me ba hande anova survey men ju ta dre sanja bung le ribra lampak le ribra ko lampak hai ja che loi na muk sajal le ko angang sanabu angang ju lei angang gi sanabu ju leitrabani ne hoji poni gi nokta akhoi ne am wai angang na ngang e ba ngang nga sa gi poni leibam sing si ko yaral pat ke dogre loi lau san gre ko akhoi da water body ha amta leitre manipur gi sagol si semi wild ne yum da loi ba na te yum da ju khara lam da ju khara lei gi da masi semi wild species ne ba masi akhoi understand tau de akhoi na masi gyan ta de ada akhoi gyan ta bam change sagol se nungsi dana adi mo siko hande ke government se sira ai mamang tam da male sagon si yokhan na gi matang oina sa gi ko han gi honorable chief minister na akoi gi sagol gi battalion la ke no me link ke ne har mane ko akoi ke no da sizna na mane admai to na sponsor to bi bum sang ne ha aduna sigumba mayam se akoi gi di planning am te lete hoding hang ha ki ni ngasai na haije bu do aduna ta seng na hai tar ga di irang se phalak targadi hanigi do hanjalakani hanigi hanjaleji kana do oijani natra hojita se nai de pr thabuk tawde habdi de ai sagi oina di ai hai bungam de haijening de tawdo thabuk tawde habdi ho yai pr thabuk am tawi moi age phanam na control tawi adu de ge hena tawdo tawde tawbiyo habini pr se ikon ko mada akoi si ma so bisang mikhai nai ba dong thabuk tawkhalagadi yaroi hebo aduna hojik kano se akoi gi hojiki tawriba sangai pangthok kanu haidna akoi gi puthoiba thongna se makha chathase ba idp 100 ba akoi tawse lamben hangdri ba tawse ko aduga masi hang matung da gi di makoi gi mathok leitre moi pr thusang ro adai popular go me la lo hojik leiriba kano se hojik pr kano se akoi go me na ma hek sem mo matam da
ngasai ko hojiki IDP sing yakuna pupa thang mong ngomgudra mamdi kenu da hoji age da khulai pa mayam ga khoi hoji state na noi kamna ru hoji piano to budau ne piano control to budau ni aduna masi to honbam changi lamben hang do honbam changi moi mathok ji sini atei didi yar ga ding sa haiba du maina ko hoi hoji kenu elementary suspension later ga su ngasai magi lam gi representative boy MLA mayam se thaseng na moi na wari sa ba ko to moi hon ga dum ni CSO mayam le CSO hon ga dum ni adi chingi su moi ga ada ai ngasai ja budo ada geljang ga to gi ni geljang ge ada hakum pangthok ki ba kenu do Sangai festival pangthoi ba mafam do adu yaw dra ta ga de hande gi Sangai festival oi ge dra ba adana de akhoi je state se mache thugai ba da PR government mo do part ama ai de kenu se yaw de have de ya roi aduna hoji akhoi matam leiri khudak ta tawbiu aduga masai ko IDP ki problem solve to busu kaisu yamna kaisu luba nate hoji moina loina ma control to selabani hoji bo jingda nongmai ka pasi lep khrabne ba natra adu di lai na government formation bo moi wari sagrabni ko adu yawrab ni na kari gi damta ai sai haijabudo sumaina IDP gi adu ga lamben hamgi wasi sukan khan di kai no adi ga je ko ni airfare gi खुदक कक्पगी ममन चा योग्रे को कोर्ट सु लेरे हम सु लेरे अदि गवर्नमेंट न सो दि ची बुदि हम इरे हारि को अदन मसी सिगुम मयाम से खुदक थबक तो वम संगी अदन मयाम गी कॉन्फिडेंस है मसी फाजन बम संगी हजिकी इरांग से लक्षण न होनब मतमदा पुलिस न सु याम कना को खुलाई थाबि मुत मोजि PRO को मोगी पब्लिक रिलेशन तो तौरगा ngasagi mogi kanu se state honorable ma'am se wari sabire ga yam thuna masi ko khigi masigi problem se solve to wom sange aduna tata ga anam tanara ga di idi madu da phaba ogene thaja de idea koi manipur se hojikta kitang ko imphal valley je kitang sor hole haiba matam ji da mohana hanjal ko tar ga di koi awab gi matak ta koi awab or kane nai smai haije. Okay, thank you very much. Ngasi gi koi ki puchari pa topic asi da tongan ba panelist hungi tongan ba warol thambi duna puchari pa topic asi bu mapung phan bi bagi damakta panelist humakpu newtv mai ke de han thagat pa phungdok chari. Thank you very much for joining us and making our show a big one. Thank you very much once again. Loshilakpada thamchaning ba warol di khigi Sangai festival si mapung masi pangthokpa pamde haidana akhoi tongan ba koi civil society organization amadi koi lamgi ima sing amadi koi student bodies aduga IDP sing na changsilipa khongjang asi akhoi miyam ne he haina ba koi meitei macha se punde ne he haibedo punde ne haibese ngasi koi Sangai festival da sumaina pundana Sangai festival se crore lishing akhoi crore taraga manga 15 crore thadaraga su mai pak tabagi mami ma ahoba numitagi uri basi hena masigi mayok ta changsiliba boycott si khoi punna amuktang khoi idea of manipur da changsin minera kanda ai khoi punna hairiba khoi gi panelist sing na changsiliba protest si maning handana masi khoi gi PR government si da khoi si pulli akhoi irei ba kai damang ta lepi habasi matam chana masigi right time ni haba warol si thamjage khoi punna amutang khoi sumlaba tangna phangliba khoi gi punbagi matam simasu lahoraga khoi lomina si haba warol si thamjabaga loina na ngasi gi onedi mieng tabiro khai punam kim dagi kaina na ya thang nijeri. Till then, take stay safe and good night. रियाद की प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स की हांगबा फमसिंग कौरी अहानबा राउंड की इंटरव्यू नवंबर की तांग मरीदा पांगथोकचगनी यामद्रबदा चही अमा एक्सपीरियंस लेबा ओइगदबनी एक्सपीरियंस लेतबा मियोइसिंगी ओइनदी रिसेंटली वर्क तोबा हुजिक थबक तोबा मियोइसिंगना अप्लाई तोबा यागनी एकोमोडेशन अमसुंग ट्रांसपोर्टेशन खुदिमक फ्री ओइजगनी माइगी थाकना बेसी नर्सिंग लोइबा नत्रगना पोस्ट बेसिक बेसी नर्सिंग JNM नत्रगना डिप्लोमा इन नर्सिंग लोइबा ओइगदबनी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रादगिना लाख अमगा लिसिंग कुन फावा ओइगनी अकुपा मरोल गिदमक 9366230077 नत्रगना 7005273217 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगना अखोगी ऑफिस स्पार्कल एजुकेशनल सर्विस नॉर्थ ईस्ट विंडो TV बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड लेंगसेनबिरउ।
Nurse singidamak achauba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa malol gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawiro natraga aikhogi office Northeast Window TV building hata New Chakun Road ta lengsinbirau Hakchang Panatamgi Hairabadi, Iramda Masimakataka, Kwai Faraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Hazaba Yarabamadi, Seliam Changana, Specialty Kunhen Badana Laying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Makakayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Laying Zari. Aduna, State Wangada Mukari Chalugani, Aikogi Manipur Suhogiti, Awang Bataki, Healthcare Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabataki Laying Patapiyumpam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Aku pemerul Gidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal Isteleng Singbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 ta call to Birau.